마리아는 어떻게 그 옥합을 깨뜨릴 수 있었을까? Мария яаж тэр гүлтгнэн савыг хагалав? 그 이유를 우리가 정확하게 안다면 Үүний шалтгааныг бид нар зүгээр мэдэж авбал 우리도 마리아와 같은 삶을 살 수 있는 겁니다. мэдэж бас Мариатай адил амьдарч чадна гэсэн. 누가복음 10장 38절로 42절입니다. Лук 10-ын 38-аас 42 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Тэд зам зуураа нэгэн тосгоноор ороход Марта гэгч нэгэн эмэгтэй түүнийг гэртээ хүлээн ав. Тэр эмэгтэй Мария гэдэг охин дүүтэй бөгөөд дүүн эзний хөлд суугаад үгийг нь сонсож байлаа. Марта үйлчлэх ажилдаа түүрцэн тул Есүс рүү очоод "Эзэн минь, үйлчлэх ажилд дүү маань намайг ганцаар орхисныг та анзаарахгүй байна уу? Надад тусал гэж түүнд хэлээч" гэв. Харин эзэн "Марта, Марта, чи олон юмд санаа зовж зүтрэх юм да. Үнэн дээр ганцхан л юм хэрэгтэй. Өөрөөс нь булаагдашгүй сайныг Мария сонгон авчээ" гэв. 그녀는 예수님의 말씀을 듣기를 너무나도 좋아했다라는 거예요. Тэгэхээр энэ эмэгтэй Есүсийн үгийг сонсохыг тэгтлээ хүсдэг байсан. 여기도 예수님이 집에 오셨습니다. За эндээс харах юм бол Есүс гэрт нь очсон байна. 마리아는 어디에 가 있습니까? Мария хаана байна? 예수님의 발 아래에 가 있습니다. Есүсийн хөлд сууж байгаа. 왜 예수님의 발 아래에 가 있습니까? Ягаад Есүсийн хөлд суун вэ? 말씀을 들으려. Үгийг нь сонсох гэж. 말씀을 들으려. Үгийг нь сонсох гэж. 그만큼 예수님의 말씀을 듣기를 간절히 원했다라는 겁니다. Тэгэхээр энэ хэмжээнд Есүсийн үгийг сонсохыг тэгтлээ хүсдэг байсан. 그 어떤 일보다 주님의 말씀을 듣는 것을 더 중하게 여겼다라는 거예요. Өөр ямар ч ажлаас илүү эзний үгийг сонсохыг хамгийн чухалд тооцож ирсэн. 왜? Ягаад? 믿음은 들음에서 나기 때문에. Итгэл сонсохоос ирдэг учраас. 그 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암아 생겨나는 거예요. Сонсох нь Христийн үгээр л ирдэг учраас. 그렇기 때문에 마리아는 예수님의 말씀 듣기를 좋아했던 겁니다. Тийм учраас Мария Есүсийн үгийг сонсох дуртай байсан. 봉사도 중요합니다. За мэдээж үйлчлэл чухал. 그러나 말씀이 먼저입니다. Гэвч үг түрүүнд. 봉사는 말씀이 없으면 봉사는 할 수 없는 거예요. Үйлчлэл бол үг байхгүй бол хийх аргагүй зүйл. 말씀이 충만한 사람이 봉사도 할 수 있는 거예요. Үгээр бялхан дүүрэн хүн бас үйлчилж чадна. 자기 힘으로 봉사를 할 수 있겠죠. За мэдээж өөрийн хүчээр бол хүн үйлчилж болох юм. 말씀이 없으면요. Гэхдээ үг байхгүй. 잠깐 하다 마는 거예요. Хэсэг хугацаанд хийж яагаад бойлдог. 정말 자기를 주님께 드릴 수 없는 거예요. Үнэхээр өөрийгөө бүрэн эзэн дүргэж чадахгүй. 그래서 봉사 앞에 우리는 말씀이 내 안에 충만히 거할 수 있도록 말씀을 가까이 해야 되는 겁니다. Тиймээс үйлчлэл гэхээс өмнө бидний дотор үг бялхан их байхын тулд бид нар үгтэй ойр байх хэрэгтэй байна. 신앙생활의 중심이 뭡니까? Итгэлийн амьдралын төв юу вэ? 주님과의 교제인 거예요. 주님과의. Эзэнтэй хийх нөхөрлөл. 주님과의 교제가 무엇입니까? Эзэнтэй хийх нөхөрлөл юу вэ? 말씀인 거예요. Үг шүү дээ. 말씀을 읽고 묵상하고 Үгийг уншиж тунгаах. 말씀을 듣고 묵상하고 Үгийг сонсож тунгаах. 그 묵상이 교제인 겁니다. Энэ тунгаах чинь нөхөрлөл байна. 누구와? Хинтээ? 주님과. Эзэнтэй. 근데 말씀이 없는 사람이 주님과 어떻게 교제하겠어요? Гэтэл дотроо үггүй хүн эзэнтэй яаж нөхөрлөх юм бэ? 왜? 주님은 말씀으로 역사하시고 Ягаад вэ? Эзэн бол үгээрээ ажилдаг. 말씀으로 우리와 교제하시는 분이니 Үгээрээ бидэнтэй нөхөрлөдөг нэгэн. 내 안에 말씀이 없으면 Миний дотор үг үгүй бол 하나님과 교제가 안 되는 거예요. Бурхантай нөхөрлөл явагдахгүй 형제 байгаа. 자매끼리 들어가도 교제가 안 되는 거예요. Ахан дүүстэйгээ нөхөрлөл явагдахгүй 모이면 байгаа. 세상 얘기밖에 안 하는 거예요. Яг уу цуглах юм бол ертөнцийн юм л ярьдаг. 근데 말씀을 중심에 두고 살아가는 거예요. Харин үгэн дээр төвлөрч амьдрал бол 모이면 말씀으로 교제하는 거예요. цуглах юм бол үгээр нөхөрлөдөг. 하나님과 교제가 잘 이루어져야 된다는 거예요. Бурхантай хийх нөхөрлөл сайн явагддаг байх хэрэгтэй. 말씀이 없으면 주님과의 교제가 단절되는 겁니다. Тэгэхээр үг байхгүй бол эзэнтэй хийх нөхөрлөл тасарж байгаа. 그래서 모든 것의 시작은 말씀인 거예요. Тиймээс бүхний эхлэл бол үг байх хэрэгтэй. 하나님과의 관계가 올바로 세워져야만 모든 것이 온전하게 이루어질 수 있는 거예요. Бурхантай харилцаа маань зөв байж л бүх зүйл зөвөр явагдана. 기도도, 교제도, 전도도, 봉사도 다 말씀에서 나오는 겁니다. Залбиралч, за нөхөрлөлч, сайн мэдээч, үйлчлэлч аль нь үгнээс гаралтай. 그래서 우리가 아무리 바쁜 삶이라 할지라도 Тиймээс бид хичнээн завгүй амьдрсан ч 말씀을 듣는 시간을 절대로 빼앗기면 안 되고 그것을 내어주면 안 되는 겁니다. үг сонсох цагаа огтхонч алдаж болохгүй, үг сонсох цагаа өөр зүйлд хизээч зориулж болохгүй. 세상은 마귀는 말씀을 못 듣게 하려고 합니다. Энэ ертөнц за бозор сүнс үгийг сонсохгүй байх гэж ажиллана. 말씀 듣는 시간을 막으려고 하고 Миний үг сонсох цагт саад ийн. 말씀 읽는 시간을 막으려고 합니다. Миний үг унших цагт саад ийн. 여러분들 한번 가만히 생각해 보세요. Та бүхэн нэг зүгээр бодоод 내가 үзтээ. 정말 하루에 말씀을 얼마나 읽고 있습니까? Би өдөрт үгийг хэр их уншиж байгаа вэ?
정말 말씀을 얼마나 묵상하고 있습니까? Би үгийг хэрэг тунгааж байгаа вэ?